Me somo eno ti de mo kano osem ya asutie da ne da nyina de me ye bia me ne mo na eye eno nti no se mo kasa metie ansa no me hwedwumedi ase kra no munim se mo dofo na McBrown Ghana ha de se me ne obi wa asem de be yire me ne obi ani ase masomo ache anwumrei me pese me de a chopa ema Ghana fo na me ka kire mo se me ntumi mfiri me pem obi bia ni ho wo UTV ha eye me producers Dr. Father Dixon ene me team ye ntumi ntena se ye begu obi mfi eye dwumadie ene ye de bremo My God. Nyanya yo dey. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. Be pray na ye kwa. Sense aso mtoma no omo santo omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo dey adwuma. Omo dey dimi. Na suwa so de. Oh minia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma. Asase. Wuni Saladin Company Limited. I want sasi I want Ghana ha bia. In sasi de wa to apete Ghana ha. I want sasi I want Jerusalem that is ebe afienya. Sanso na akatapo I want pokwase. Sanso odumase near dodowa na dentra eye kaswa. Sasi no litigation free bro ni mesi entokwa bia ni ho. That get the won kra no say ukuta car. Now they pass us. I'm sure car no one. No one man car. Oh, you don't mean it? There's some gas in the budget. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, Milia, the patch, mommy come down. One patch, the patch, mommy come down. This consultation. Let me make it. Akaba Stronko enkoma wa wohwe sabre ewutuma GHS so na no memenda eye na na McBrown wesatina se ewo ni United Showbiz no eso na ebro tina se no de chopa twitwirinche esanso eto eye eja eche mu ese wo no de eche se wo ni obia eniase wo ni Ghanafo eniasem eno nti se waka bibi anase wa ye bibi na sankoya amfa ma wo mo emfa enche na ebra wo kan nsem sa no ewie ye eno anomontu a wo mo sanso to ya after say one more epon program no one more edonate eye TV ene biem nso sika ene eye enwoma bi ede ema veteran actor a chese one more ede man no one more echirima na se Ghana for do na echirima na chese eye damage control na UTV for eye said ye be ya eye timemufo no anase Ghana for ebe have eye sympathy on eye United Showbiz na chese wo man so asanso aye den aba be hwebim so mu ne se nkasa achede na omode eche ye nua be ma na ye mpapa no anka no mbetima ye no off camera nanso omo show no wo camera so se ne be ya wo mo ede be ye damage control na order for ye na McBrown chopper wo de etu dwa no yon konkonko team ma ne ba de ka ho me de ba aba be som me somo eno ti de mo kano osem ya asutie da ne da nyina de me ye bia me ne mo na eye eno nti no se mo kasa metie ansa no me hwedwumedi ase kra no munim se mo dofo na McBrown Ghana ha de se me ne obi wa asem de be yire me ne obi ani ase masomo ache anwumrei me pese me de a chopa ema Ghana fo na me ka kire mo se me ntumi mfiri me pem obi bia ni ho wo UTV ha eye me producers Dr. Father Dixon ene me team ye ntumi ntena se ye begu obi mfi eye dwumadie ene ye de bremo ete se obomofo nye de bia na okoremu abenya nam ye be fom na ya sa ye ni ye se ya fom obi bia na anwumrei me de a chopa kase esi obi bia na aso ya anye no sa enye ye esan se ese ene tachere makra eden aya na wo muko me gina dwumadie so no masere obi bia se sama fom kwan ba akomienu so a fa che me Dr. Father Dixon and UTV for nyina ye de achopa de Ghana for say bi o ha ye antwa ya mo fa chen mpenfo say ese ene techema omuko a omsa didi bom enu ntimi gidi ye say efe echire eni abofunu bio akoma beto de etie na ye den yakoso adi dwumadie papa say e de abremo me twa me ho aba na me ba with the United Showbiz ebe bremo said the etie eya sembi na edi me bone sanya sembia nka sembia ni ho etwa ye ho
yeba sisia You're not other for said the man kasam kokote ye edi free empress bako epe eho ede eba ye eno no na just na nama echema e chopa no munsomo emfa ema no na odi chopa we to Ghana Ghana for dodo na eka se we there is a raw obinum say have big apology and ye na nama McBrown ede ababeto eya abontin the sense went me ensinipi anka se ebia nipa so mesia na obintin ye nsema ye kan ede efa ho de fa che ya form is answer nya Ghana for na sebio wo kan ensem no edi etia wom na emum ye nipa bi na wo kan ensem no anasa motena mo platform no so e kan na so ni nyina mu no ebinum see ye have loaf of bread is better than none enunti ni say watimi e de kakra bi aba wo mo ensom de ya mpanifo na nkasa aye de hu ehia no enti so de ne de kakra wa bi aba be support a de ya ni nyina ekosi hwa hwegum ene tigum ni nyina ekodanse nkro no a emu enunti na je say wo mo enje emfa entum nanso de ama wo mo entiase ye ba prakwa kutwumasi ye TV a wo mo de ema no on camera no na wo mo chemu say ankasa de na wo mo ye nkombetimi aye no off camera na je say we damage control pa na mo share da de ye papa yi ebetina TV so because wo mo ni say de abayi anase nsem akwayi de na je say nya de say Ghana for ebetimi di wo mani ayeden atena so ahwe United Showbiz na akọ na bieye international say wo se wo mo mpekwan bi a wo mo abema Ghana for na setimemufo no sympathizing with them na comment no ebie no ede odofo making kind ede amamo yemia Mensa Leonard ede awode eba or say it's good to remember our legend, but this one is a public sympathy for damage which was caused last week. Hey, UTV, you people are smart. No. And Danny, Efia Nketia, or say, you guys are so predictable. Everyone knew this was going to happen. Anyways, kudos. No. And I can't agree at our day by or say Danny Nketia, I told you. And I okatechi ye boy suffer at our day ever say UTV. You are so predictable. Hey. And ya jubikete ede ode eba ye oni Aaron Eden said or system the matter they called go remove your mouth or no so ede no na just said for said the one more ede eba betu Ghana and now so ema those call celeb so ede na no etu mu no say Ghanaians said on Friday that they will use this vulnerable one to wipe their shame. They predicted the UTV. I chose to give them the benefit of the doubt and watch something from the distance. If I were them, I would have given the presents to Mr. Kweku Chumesi at the back door so that their prediction wouldn't come to pass. The man is not smiling in Pum. Say he can't be used like that too. Why didn't you invite Dangote to give him that high sense and kamwa mo better sound pam? Ghanaians will force you to do on plantains in Kwam. I refuse to be used in Jesus' name. Or no so ne dia wode eba ye no de eka on. Na just wo mo HMA we dia ye damage control and a UTV for den ebebe ye na just wo mo de papa ye twumasi and eba bebe pa wo mo anim guasie san so mo nim say so wo mo nya bibi mra Ghana for hu say oh UTV for there wo mo de adoye de wo mo wo mo de wo peni passem wo mo peni platform bonda so ni nyina emu sa de wo mo ye TV high sense TV wo mo de maye ni sika ne de keka ho na ko betimi aye no off camera kosi koda ni payi ebransem yi eba ye matwe wo mo wa boss one wo ma pacho McBrown ababe pacho na se wo din se we nyina betu ja na se wo manzo so adonate di ama wo bi wo mususu se nipa ni hia must we drag this also issue into the public or into the limelight and only in Simbia Ghana for do na busa wonderful who ne say anamonto omutu ye ne say wo mo etu de pepe wo manim guase dame control na wo mo na chopa na na mama McBrown so de abe time UTV dia wo mo de ekoye no won ebi no hu ne say na ehu enya ebi nso hu ne say de obeka ye no although aka ne fa akafa into one fa MMS so why don't you fan some fa bra ebe to your comment section like your videos na share on all the social media platforms no as media any equia sikapa makram Theophilus Anani so the best media school in Ghana there and too much multimedia college if we say equipment apapa
A church for a quadruple ewadisium. Any air conditioned room, dear. The one media law, advertising, camera handling, and a marketing, dear. And then location, Abeka Free Pipe Junction. Fanamba ne Guasio, no one casa free. Memo beyond that one, no memo being Casami Framo, one casa free. I bet you.